Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Risalah Ar-Rahman, 18 November 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berkata, janganlah di antara kalian mengada-adakan Bani Tamim. Bani Tamim dariku Allah. Di sana terdapat Tamak Isa dan air Tuba. Sesungguhnya di sanalah umat-umat Muhammad SAW mendapatkannya. Dan jangan kalian mengada-ada satu ketentuan yang bukan dariku Allah. Lihatlah azabku merata di mana-mana. Lihatlah bagaimana bencana di mana-mana. Pasalku berbahaya dan menakutkan.